Ki khubor ka Batese TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. MLA ka Amarem constituency upa ala kamen rumbwe ula play rain school thamai jongka amutong government lower primary school ka bahap ha Amarem block ka badai ka school ka bala segna du usnam ka khandai spa saw punyo ka jingdot bantai ka ni ka ying school wa thamai ka badan nyotuli kamra class kalong saw pu saulak nyopu prajar saw spa saw pratingka hakani ka ju hi kasni upa ala kamen ula play ru ya ka community hall rusnong amutong kabala tay ha jingrot kaba apsan laktingka lingba ka border areas development kaba ha po ka SCA BADP josnam araja ka khandai araja alpau ADDL habakaran ha kanikasni ubala kaman uloong bahapo ki nyotali snam ba ulong kum UMLA ulala ban penyo ying school thamai hadu south hoteli hakat khain Amarem ya kabala tailing ba ka jingarap ka tanat puli puthi ka sarkar jilla border areas MLA scheme na lor kiwe scheme sarkar ula pentiplu pa ya ka hol yung ka subdivision hapo Amlarem kabala thmu bantai ka jingrot kapalai kelur sa pusan lang tingka onbu maunong rim la kumno hakalai photrik ngeyong lanish tarik mjumang ahajar apsan kanang man sedang no irajing tai ka baupai ba ka subdivision ula dan kamba bud no ribon bachuvoi han perda kai kadak ka chovoi pna aburami how no hall chong kana ka amutong uda chini lamba ka border area department government of Meghalaya. Ublem ai kajikar kho bat ki no hikai kin la ban hikai bha ya kna school ro kin yo ya dista bapura da bapule ha kare school ublem kar kho kar lang barok ban sa kamau ya kan negasngi ka jingkemen hapok na snong amutong tangin plip not buram ya no mau oba mau sa kamau excuse to kulay sijar mo kami ka kemen yang ana marba langba ka nagayeng kaple ya kalat kamtam ya kibadok kibasuk bakin yo kiban le class 5 kin yo ban le hang ne posnong kempelut ya kapisa katengka dagbale Amlarem ne shaway shaar kabang itnaro kalong ka jina trailang jang ginahikai bat ka borsnong kabu jina trailang pinamla banle andangawan ngapai gini kenro kibalate lang ba kenarji kadno ko lang mo itnan na marbag de hang neken ba ngila ban pul ya ki resource ki jangi ya kita ki jingdan ki jiarap na sarkar bagin la nang pata ka jibet ki jingbiang te konong snong konong hikai ba kna school long ki betre lang na marba ka ni ka por ka ba kongsan na benta ki jingkla baro ngila i ka sarkar na ka por ko por na do arja khatra kala persyang matpendiang yaki yung school kala persyang ban pendiang yung syllabus kala persyang ban pendiang ban ay training yung yaki no hikay kala persyang ban thung yaki no hikay haki jaka tiba thali kane kanang yai piteng namar ba po kaji alam jang chief minister ban bram jangi o konrat sangma ngilayo i ba kajing kala hakaliang education hapo kanaga state kajongi kaya kabang ikantuhoy kasarkar kamla ban lelut bat kamla ban biang lut ngidan shibun kibang iray dang de ban le tengang kantuy ipaj ba bat kidai ban ay kajikin ay jingmut kasarkar amday tang ban ay jingmut henry ban ay ru ban ay kajik snok tilam namar balarangi kwa susya
ya kata ka jingkala hapo ka state ka jongi ta ka por ngam kwa benkren shibun namar ba unuslap ulahiar ngam kwa baki kena school kiyok has kwa tang bangkit bok keruang ya kinohikai ya kena school tuapun kami ke school batundur ya ketua komiti hall ba ladap nasional lembak beda area department ba pendapatan hok sumar hok margi negeri property kita pri amla banlen hapo ko ni hiyo tuli kisnem kumba south road tam ke school hapo ka konsi jonga kebayo building lengba kas education department lengba boda area lengba ka middle scheme lengba kiwe scheme sarkar SSA hapo ka nega ka konsi jongi nginang pa tangketu susu bat ay bang kwa ya pri kalong ba Pidol Prevendon kata ka jinskem na jimot bat kata ka dia trelang baka sarkar kinabangin la ban kentil sa bat ay mga kwa bentit pagbahan ne ba nakabenta kahol jong ka subdivision na po amrem nilayo ya kapisa light no subsan la ba mamang rim la kunok no nginbo haka sitrik umi lene light road trip to April kinabangin sang bantay ya ka nagajinon kan jong